Leta ya Uganda irashinja u Rwanda ubushotoranyi. Ni nyuma y'uko umusirikare wa Uganda afashwe n'ingabo z'u Rwanda mu mpera z'icyumweru gishize. They kidnapped a soldier from Uganda. He was put on the Ugandan soil. That action should stop. This provocation should stop. Uyu ni Ambasaderi Patrick Mugoya, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Uganda. Aremeza ko uwo musirikari yashimuswe agasaba u Rwanda guhagarika ubushotoranyi. Leta y'u Rwanda iraburira abanyamakuru barenga ku mahame agenga umwuga wabo bitwaza ubwisanzure bw'itangazamakuru bagakora inkuru zikurura amacakubiri muri rubanda. Naho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaraye atunganyije inama rukokoma ingozi yo gukemura amatati akunze kwaduka hagati ya leta n'abakozi bayo. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya gato ku buryo burambuye, nimujye kure. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugiye noneho gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ejo kuwa kabiri yatunganyije inama rukokoma yo gukemura amatati akunze kwaduka hagati ya leta n'abakozi bayo. Iyo nama ihuza ibisata byose by'akazi, amasendika n'amashyirahamwe, abikorera ku giti cyabo n'abandi. Irabera ingozi. Mugenzi wacu Pierre Claver Nkuru arakomeza iyi nkuru. Kubw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ikiyago hagati y'abakozi n'umukoresha mu kazi ka leta nico kigwiza umwimbu maze igihugu kigatera imbere. Evariste Ndayishimiye mu kugurura inama rukokoma yo gukemura amatati hagati y'abakozi n'abakoresha yahamagariye abakozi ba leta n'ibisata bitandukanye by'igihugu gukunda akazi imbere yo kurindira umushahara wo ku kwezi. Ndayishimiye yamenyesheje ko kubera kudakunda akazi leta yasabye amadeni menshi kugira ngo abakozi ba leta bahembwe. Kugira tuze tuzivemo tutemeye kwitanga twese tukaba bamwe bakunda igihugu no kukigura mu gihugu dete publique dufise kubera ivyo ngwa testament de salere ibiki kugira tubirire ivyoroshe muramu ko bamwese ngo tuze kurondera ifasha dabwe ikintu cya mbere bambani ngo twereke icyo ikurakora kugira ngo ugabanye iryo deni rikaba kurafata uko mwakutaje gabanya imishahara nirukana abakozi kuko byose ndiko ndababaza bati gabanya amase salariale hazotera rero igihe itunga ryose ry'Uburundi ryose turigurisha ugasanga ivyo n'Uburundi bufise biruta agaciro igihugu c'Uburundi gifise. Uwo mukoresha mukuru mu gihugu aragabisha abatwara amashirahamwe ya leta nka Regideso ritanga amatara n'umuyaga nkuba canke Onatel rijeje gutumanatumako amakuru kuko ageza aho umwansi ashaka kubera ico umukuru w'igihugu yita ubunyonyezi. Dufise n'igitema dufise umutanga tubujijwe n'ikikuruta ekonete tubujijwe n'ikikuruta n'ibitero uraza bicaye ngaho kubera ntazuba kene bavuga bati sanye mahera tujye twigiye haheze umwaka ngo tubusagaye ngo tuyagabure gute ngo duheseze nemwa conseil d'administration ngo naferutse kwihangaye desidezo yari iyo kuvuga iti twinjije amahera duce duha umuyaga nkuba n'amazi abenegihugu batari bafise niyo ideologi mugabo bacabura kayigwabo abenegihugu n'abakeneye gushikaho kugira ngo hoteli utange igiturire. Abaserukira abakozi co kimwe n'amasendika bobo bifuza ko bofatwa neza mu kazi maze bakabona kugwiza umwimbu. Urunani mpuzamazendika Kosibu rwashikirije ko umukozi abegwa n'impembo. Amasendika aranatakambira umukuru w'igihugu kugira akugweho ubusumbasumbane bw'imishahara maze abakozi banganya impamyabushobozi bahembwa umushahara ungana mu gihe bose bakorera leta imwe. Yamara barashima ko ibiganiro nk'ivyo vyatunganijwe bagasaba ko woba umugenzo wo gukemura amatati amazi atararenga inkombe ngo akazi karinde guhagarara. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi aremera ko hari agahaze akavuga ko ibiganiro ari wo muti w'amatati akunze kwibonekeza. Ayo matati nayo ni nk'iyagarikwa ry'akazi rikunze kwibonekeza cane cane mu baganga n'abarimu bagize ibice birenga 80%
by'abakozi bose ba leta. Abitavye ivyo biganiro baratangazwa n'ingene ivyo bisata bibiri bishobora guhagarika akazi inshuro 3 ku mwaka. Izindi ngorane bashize habona ni nka kamwana wa mama na nkunzi mu gutanga akazi ka leta, kwirukana abakozi hadakurikijwe amategeko bigatuma leta itanga indishi nini n'ibindi. Aha umukuru w'igihugu yahakariye cyane ko bibwirizwa guhinduka akazi kagahabwa ugashoboye. Ubu rero inzego izubu zishaka ko twese tugenda turi kumwe, twese nta bibazo twabaka kwacu, twese dukeneye ko igihugu gitera imbere, dukeneye ko tugira ubuzima bwiza, tutegereza kujyana twese turi kumwe kandi iryo terambere tuzorishikako. Dialogue rero nicyo bohera kugira ngo umugozi umwe mu muco wa mutu muze wabonye twungutse twibuke nawe nyakavuga ati nivyo narungutse muri abana beza nanjye nshende batata. Iyo niyo dialogue y'ukuri nayo kuvuga ngo yongera gushaka ko gufata ugene muri banki ubu uri kuratembagaza entreprise ikitembagara gataha nawe ukitaha rose urakora wese azane icyo ashoboye hanyuma kuri umwe wese aronye impembo bingana n'icyo yakoze. Abana karengane kabakarengane kuko urasanga dogiteri yicara mu biro gusa ariko yirabira internet WhatsApp ibiki ukarondera umwimbo muva mukamubura. Iyo nama rukokoma ihuza abakozi, leta, abakoresha n'amasendika atandukanye y'abakozi n'igisata c'abikorera utwabo yabereye mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu. Pierre Inkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Leta y'u Rwanda iraburira abanyamakuru barenga ku mahame agenga umwuga wabo bitwaza ko ari ubwisanzure bw'itangazamakuru bagakora inkuru zikurura amacakubiri muri rubanda. Inkuru tubaza mugenzi wacu Asumuta Kaboyi. Bivugiye mu nama yamuje n'abanyamakuru biga kwishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro ku isuzuma mpuzamahanga ngarukagihe ku burenganzira bwa muntu igihugu cyahawe ireba ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo. Imwe mu myanzuro leta y'u Rwanda yasabwe harimo ko leta isabwa kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru rigakora neza kandi ryigenga. Leta kandi yasabwaga kuvugurura amategeko kugira ngo ingingo zirimo zibuza ubwisanzure bw'itangazamakuru zikurweho ndetse no kurushaho guha urubuga itangazamakuru ryigenga kugira ngo rirusheho kuba ryinshi. Minisitiri w'Ubutabera yongeye kwibutsa abanyamakuru gushishoza ku nkuru bandika birinda icyasubiza abanyarwanda inyuma. Kubura umunyamakuru ntabwo biguha umutwe uruta uw'akarere kose utuyemo. Urandikira abantu bafite ubwenge. Iyo babahaye feedback nta munyarwanda ubyuka mu gitondo ngo yagiye guhakanya kanaka haba hari ahantu byamukoze. Genocide yabaye abantu bayireba kandi ntabwo yigeze avuga ngo muhaguruke mujye kwica abantu. No, yavugaga gukora abantu bakayumva coded language bakayumva bakagenda bakica abantu. Ariko nubona habaye pushback subira inyuma babwira uti iki kintu mu mbabarire. Bamwe mu banyamakuru bakorera inkuru zabo kuri YouTube bagaragajwe nk'abari mu bikorwa byo kuyobya rubanda. Mu Rwanda hagaragara bamwe mu banyamakuru bamaze gufungirwa inkuru bagenda basohora. Urugero rw'abanyamakuru ba Iwacu TV ubu bafunzwe, ndetse harimo na Karasira Aimable uri mu maboko y'ubutabera akurikiranyweho ibyo avugira kuri YouTube. Ubu munyamakuru Wizeyimana Louise akora ikinyamakuru Intego wasobanura ko hatabayeho kugenzura itangazamakuru rishobora gusubiza abanyarwanda mu bihe bibi banyuzemo. Ni ukuvuga ngo abantu bose bari kuri YouTube abantu bareke kubitiranya n'abanyamakuru. Hari abantu bari kuri YouTube bafitemo izindi nyungu nyinshi cyane. Umunyamakuru ni umuntu wese ukurikiza amahame agenga umwuga w'itangazamakuru. Muri ayo mahame nta kwangisha abaturage, nta kwangisha igihugu amahanga. Icyo ni ikibazo dufite mu mwuga w'itangazamakuru. Inzego zose zireba itangazamakuru zikwiye guhangana nacyo, bakamenya kwidentify, bakavuga ngo uyu ni umunyamakuru ukora kinyabwonko nk'umunyamakuru, ikinyamakuru ke cyanditse nk'ikinyamakuru, uyu we ntabwo ari we. Icyo ni kibazo cyonyine dufite. Hari abandi banyamakuru basanga kubahatira kwandika ikintu kimwe biri mu murongo wo gucecekesha itangazamakuru. John Williams Intwari ni umunyamakuru akorera ireme.net, ikinyamakuru gikorera kuri YouTube. Ntabwo abanyamakuru ibyo batanga cyangwa ibitekerezo bitangaza n'ibyo twandika ari uko tugize injiji abo dusesengurira. Ariko ikibazo gihari ni iki ngiki: abadutuka, abadutera amabuye, abadusabira gucibwa imitwe, gufungwa, kwirukanwa mu gihugu n'ibindi, ntabwo ariko bose ari abantu nyabantu. Usanga ari nk'umuntu umwe ufite konte zirenga 40 inyinshi zabaringa risa n'ifite inshingano rizaba izo ryahawe cyangwa ryihaye cyo kujujubya abanyamakuru bahitamo kuba imboni ya rubanda. Imboni ya rubanda mvuga ahangaha nuko ibyiza bifite benshi babivuga, ariko ibitagenda abatinyuka kubivuga ni bakeya. Hari abantu bigaragara ko batifuza
ko n'ubwo bukeya bwabo bukora. Hashize iminsi abayobozi banyuranye bagaragaza ko abanyamakuru bifashisha YouTube bagatambutsa imvugo bita ko ziyobya rubanda batazakomeza kwihanganirwa. Ubutumwa buheruka n'ubwatanzwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB Thierry Murangira. Hari abantu bibeshya ko bashobora gucuruza igihugu cyabo bifashisha uburyo butandukanye burimo imbuga nkoranyambaga za YouTube, Facebook n'izindi, bagakwirakwiza ibihuha bagambanira igihugu cyangwa se bagisebya. RIB rero irihananye bose bakora ibikorwa bishobora gusubiza abanyarwanda mu kaga basebya igihugu bifashishije izi mbuga nkoranyambaga bagamije kugira ngo babone indongo muri ko gukoresha imbuga nkoranyambaga bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside kugira ngo babone amafaranga. Nababwira nti rwose barye barimenye. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka u Rwanda rwakoreye isuzumwa kwiyubahiriza ry'uburenganzira bwa muntu rikorwa n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu. Iri suzuma hagati y'ibihugu rikorerwa i Geneve, aho usanga ibihugu 193 bigize umuryango w'abibumbye byemerewe gutanga imyanzuro nama ku bindi bihugu. Minisiteri y'Ubutabera isobanura ko u Rwanda rwahawe imyanzuro 284 rwemera gushyira mu bikorwa imyanzuro 160 mu byiciro bitandukanye by'uburenganzira bwa muntu. Hagaragaramo nko guteza imbere ubwisanzure n'imikorere y'imiryango itari ya leta, guteza imbere uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ndetse n'uburenganzira bwo guhabwa amakuru. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Leta ya Uganda irashinja u Rwanda ubushotoranyi. Ni nyuma y'uko umusirikare wa Uganda afashwe n'ingabo z'u Rwanda mu mpera z'icyumweru gishize. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi i Kampala muri Uganda. Ibi byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda nubwo u Rwanda rwamaze gusubiza iki gihugu uwo musirikare. Uganda ivuga ko ifite ibimenyetso ko uwo musirikare yashimutiwe ku butaka bwa Uganda. Aho umusirikare yafatiwe ntabwo havugwaho rumwe n'ibihugu byombi. Itangazo ryasohowe n'igisirikare cy'u Rwanda mbere y'uko basubiza uwo musirikare muri Uganda ryavuze ko uwo musirikare yafatiwe ku butaka bw'u Rwanda. Ku rundi ruhande leta ya Uganda yo ikaba ihamya ko yashimutiwe ku butaka bwayo. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga bwa Uganda, Ambasaderi Patrick Mugoya, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko boherereje u Rwanda urwandiko rw'icyo gikorwa yise ubushotoranyi bw'icyo gihugu cy'igituranyi. Bashimuse umusirikare wacu ku butaka bwa Uganda, na niyo mpamvu twabandikiye ibaruwa igaya icyo gikorwa. Ibyo bavuga ngo yafatiwe ku butaka bwayo nibabyivugire, ariko twe tuzi neza ko yafatiwe ku butaka bwa Uganda. Ntabwo twajaga kubandikira iyo aba yari yasanzwe ku butaka bwabo. Igikorwa bakoze ni igikorwa cy'intambara kandi ntabwo tuzakomeza dukekeka. Ni byiza ko umusirikare wacu baramugaruye. U Rwanda rugomba guhagarika ibyo bikorwa. Twicyo dushaka ni uguturana nabo mu mahoro, nta kindi. Ariko ubwo bushotoranyi bugomba guhagarara. Igisirikare cy'u Rwanda cyashikirije umusirikare inzego za Uganda ku mugoroba wo ku cyumweru hashize hafi amasaha 28 Uganda idafite amakuru y'uwo musirikare. Mbere y'uko agarurwa, ingabo z'u Rwanda zari zavuze ko uyu musirikare witwa Bukuru Muhuba yafashwe n'ingabo zagenzuraga umupaka zimufatiye ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Burera mu majyaruguru y'icyo gihugu hafi n'umupaka wa Uganda wa Cyanika. Ariko Uganda ivuga ko ifite ibimenyetso bishingiye ku ikoranabuhanga byerekana ko uwo musirikare atari yakambutse mu Rwanda, ahubwo ko yaguye mu mutego w'abasirikare b'u Rwanda bari bateze ku butaka bwa Uganda. Ifatwa ry'uwo musirikare risa nkaho ryari rigiye kubyutsa ubushamirane hagati y'ibihugu byombi. Nibutse ko umubano hagati y'ibihugu byombi utari mwiza kuva aho u Rwanda rwafatiye umwanzuro wo gufunga imipaka rusangiye na Uganda, ubutegetsi bukanagira inama abanyarwanda kudakorera ingendo muri Uganda. U Rwanda rushinja Uganda gushyigikira abanzi barwo. Uganda nayo igashinja u Rwanda kohereza intasi zigamije guhungabanya umutekano muri Uganda. Ibihugu byombi byakomeje guhakana ibirego by'ikindi. Ntabwo ari ubwa mbere Uganda yandikira u Rwanda yinubira ibindi bikorwa bifitanye isano n'ishimutwa ry'abaturage bayo. Iherukana none kubikora ubwo hari abaturage ba Uganda barashwe bazizwa kwambutsa ibicuruzwa ku buryo bw'amagendo no gushaka kurwanya inzego z'umutekano z'icyo gihugu. Uganda nayo ivuga ko kenshi yagiye ifatira abasirikare b'u Rwanda ku butaka bwayo hafi n'uwo mupaka igahita ibatanga. Ibiganiro byo gukemura amatati hagati y'ibihugu byombi byari biyobowe na Perezida wa Angola n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo byagezeho. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.
umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ejo wasohoye itangazo risaba leta ya Mozambique kwemera ko umunyamakuru w'umunyarwanda Ntamuhanga Cassien ari mu maboko yayo. Iryo tangazo kandi rirasaba ubutegetsi bw'icyo gihugu kwemerera umwunganizi we mu mategeko kubonana nawe no kutohereza Ntamuhanga mu Rwanda. Geoffrey Mutagoma yabasomeye iryo tangazo. Mwemere ko mumufite, mumwemerere kubonana n'umwunganizi we mu mategeko, mwirinde kumwohereza mu Rwanda. Uwo niwo mutwe w'itangazo ry'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ryasohokeye i Nairobi muri Kenya, rigaragara no ku rubuga rwawo. Ni itangazo rivuga ko umunyamakuru w'umunyarwanda Ntamuhanga Cassien yatawe muri yombi n'inzego za polisi ya Mozambique itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Human Rights Watch ivuga ko amasoko yayo 4 atandukanye yemeje ko Ntamuhanga yafashwe n'abantu 7 bambaye impuzankano y'urwego rw'ubugenzacyaha muri icyo gihugu, bafite n'amakarita abaranga y'urwo rwego. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko Ntamuhanga yavanywe ku kirwa cya Inhaka kiri mu birometero 37 uvuye mu murwa mukuru Maputo, yambitswe amapingu ku maboko, amaguru ye abohesheje iminyururu, akurizwa ubwato bujya i Maputo bari kumwe n'undi muntu wumvikanye avugana nawe mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Mu buryo butandukanye mu byumweru byashize, ijwi rya Amerika ryagerageje kubaza abakuriye inzego za Mozambique aho Ntamuhanga aherereye, ntitwabona igisubizo. Yaba polisi ya Mozambique cyangwa urwego Sernik rushinzwe iperereza muri icyo gihugu, zose zavuze ko zidafite Ntamuhanga Cassien, nubwo bari babanje kubyemerera umwunganizi we mu by'amategeko. Cleophas Habiyaremye uhagarariye umuryango w'Abanyarwanda bahungiye muri Mozambique aherutse kubwira ijwi rya Amerika ko ku nshuro ya mbere urwego rwa leta ya Mozambique rwemeje ko Ntamuhanga yari impunzi iri muri icyo gihugu mu buryo buzwi kandi ko ibyo bizakurikiranwa. Human Rights Watch ivuga ko itarashobora kwemeza amakuru ya kimwe mu bitangazamakuru byo muri Mozambique giheruka kuvuga ko Ntamuhanga yaba yarashyikirijwe ambasade y'u Rwanda i Maputo. Uwo muryango uvuga ko kujyana mu Rwanda Ntamuhanga ku gahato binyuranye n'amahame mpuzamahanga yo kudasubiza umuntu aho yahunze kandi ashobora kugirirwa nabi. Ivuga kandi ko binyuranyije n'amasezerano mpuzamahanga buziyicarubozo, ibikorwa by'urugomo n'ibihano bikojeje isoni, amasezerano u Rwanda na Mozambique byashyizeho umukono. Human Rights Watch ihera kuri ibyo isaba leta ya Mozambique kugaragaza aho Ntamuhanga ari, kureka abamwunganira mu mategeko bakamugeraho no kutamwohereza ku gahato mu Rwanda hatabanje gukurikizwa ibiteganywa n'amategeko. Umunyamakuru Ntamuhanga Cassien yari yakatiwe gufungwa imyaka 25 mu mwaka wa 2015 mu rubanza yaregwaga hamwe n'umuhanzi Kizito Mihigo waguye muri kasho yari afungiyemo. Ntamuhanga yatorotse gereza ya Mpanga mu mwaka wa 2017 ahungira muri Mozambique. Urukiko rwo mu Rwanda rwongeye kumukatira adahari imyaka 25 y'igifungo mu rubanza aregwagamo ibindi byaha by'iterabwoba, we n'abandi 12 bari mu ndi munyamakuru Focus Ndayizera nawe wakatiwe imyaka 10 y'igifungo. Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'ibyaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho na Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. Ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1944 mu cyiswe inda yavuyemo nabi cyane mu bucamanza, umwana w'imyaka 14 y'amavuko witwa George Junius Stine Jr. yaranyonzwe. Niwe muntu muto wa mbere uzwi mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo budasubirwaho wakatiwe urwo gupfa kandi koko aricwa. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu 1944 George Junius Stine Jr. yari umwana w'umwirabura. We n'ababyeyi be n'abandi bavandimwe be 4, abahungu 2 n'abakobwa 2, bari batuye mu mujyi muto cyane witwa Alcolu muri leta ya Carolina y'Epfo mu burasirazuba bw'amajyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umujyi wa Alcolu wari urimo ibice bibiri bidafite aho bihuriye, icy'abirabura n'icy'abazungu. Hagati yabyo hari haciyemo umuhanda wa gari ya moshi. Bamwe ku ruhande rwabo bari bafite amashuri, amasoko, amavuriro, insengero, byose byabo bwite. Nta mubano bari bafite, abazungu n'abirabura nta mubano bari bafite. Ku itariki ya 22 y'ukwa gatatu 1944 abana 2 b'abakobwa b'abazungukazi, Betty June Bineker na Mary Emma Thames,
barazimiye. Betty yari afite imyaka 11 y'amavuko, Mary yari afite 7. Bukeye bwaho abaturage b'abazungu n'abirabura bose bari bafatanyije kubashakisha ijoro ryose, babonye imirambo yabo mu gice cy'umujyi wa Alkolu cyari gituwe n'abirabura bari bishwe. George Stine Jr. na mukuru we John Stine wari ufite imyaka 17 y'amavuko batawe muri yombi. Polisi nibo yaketseho kwica Betty na Mary. John yarekuwe vuba, ariko polisi igumana murumuna we George baramwimuye bamujyana kumufungira mu wundi mujyi witwa Columbia muri kilometero 80 uvuye iwabo i Alkolu. Kugera urubanza rwe rurangira yafunzwe mu kato iminsi 81. Muri iyo minsi yose ababyeyi be bemerewe kumusura rimwe gusa, abavandimwe be bo ntibongeye kumuca iryera kuva akimara gufatwa. Mu gihe George Stine Jr. yari afunze no mu gihe abagenzacyaha bamubazaga mu rwego rwa nketi, nta na rimwe yari kumwe na avoka urukiko rwari rwamuhaye wari n'umunyapolitiki. Ababyeyi be ntibari bahari. Yari umwana w'umwirabura wenyine gusa imbere y'abagabo b'abazungu bazi umwuga wabo, nimba ari byo, bagamije kumuca umutwe. Baranamubeshyeye ngo yemeye icyaha, nyamara kugeza n'ubu abashakashatsi baracyashakisha, ntibarabona inyandiko ye ibyemeza. Ijwi ry'Amerika. Anketi zimaze kurangira, ibindi byose birebana n'urubanza rwose uko rwakabaye, ni ukuvuga guhitamo abaturage bo gukora urukiko rwa rubanda, jury, by'umwihariko n'iburanisha, byose byabaye mu munsi umwe rukumbi. Jury yose uko yakabaye, umucamanza, umushinjacyaha, avoka w'umwana, abatangabuhamya bamushinje, bose bari abazungu gusa. Urubanza rwamaze amasaha 2. Nyuma yarwo jury yari iherereye iminota 10 yonyine gusa, ihita yemeza ko George Stine Jr. ariwe wishe Betty na Mary, kandi ko akatiwe urwo gupfa. Abantu ku giti cyabo n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu batakambiye guverineri wa leta ya Carolina y'Epfo ngo amuhe imbabazi nk'iz'umukuru w'igihugu, banashyira imbere cyane cyane ko yari umwana, ariko we yarabyanze. George yanyonzwe ku itariki ya 16 y'ukwa gatandatu 1944 mu ntebe y'amashanyarazi, ibyo bita chaise électrique mu gifaransa cyangwa se electric chair mu cyongereza. Umuryango we wahise uhunga kugira ngo abazungu nawo batawica. Nta mutangabuhamya n'umwe wo gushinjura avoka we yigeze ahamagaza. Avoka nta kibazo na kimwe yigeze abaza abamushinjaga. Ntiyigeze ajuririra urubanza. Abaganga bapimye imirambo ya Betty na Mary bemeza ko aba bana bapfuye kubera kuva amaraso menshi. Nyamara nta maraso abagenzacyaha bigeze babona ku myenda ya George. Nta nayo bigeze babona aho imirambo bayisanze. Abahanga mu by'ubugenzacyaha bavuga ko ahubwo Betty na Mary bashobora kuba bariciwe ahandi, noneho uwabishe cyangwa se ababishe bazana imirambo yabo mu ijoro mu gice cy'abirabura cy'umujyi wa Alkolu. Bavuga ko nta mafoto cyangwa se ibindi bishushanyo by'aho imirambo yabo yabonetse, intwaro cyangwa se ikindi kimenyetso icyo ari cyo cyose gifatika abagenzacyaha n'abashinjacyaha bigeze bagaragaza. Nshuti mwarimo duteze amatwi ikiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo, nicyo kitugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu twari twabateguriye kuri iyi saha. Ntimuze gucikwa n'ibindi biza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Bakoze bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro. Byari bihagarariwe na Edi Rwema, Fatuma Karara Arimasi niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose.